Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kan ka, pare Dario? Nanobyam ni Julia nagpintas. Jerry, Angam ne, palagipan ka. Amangan ngamin no agliday kanto. ha? Anya ti kahit masawan, Jerry? Dario, nagpintas ni Julie. Kat sigurado nga do ti gusto ken kwa na. Amangan no makasarak iti sa bali. Anya? Iswa na saysayato ikalay samon. Ha? No di mo pala ikalay sa amangan no maagaw to ti sa bali. Sige pare inakon. Nakita ka lang amin dito parangan nyo. Iswa di magasak. Sige, inakon. Kasla mainsulto ak itimbaga ni Jerry, ha? Napintas laonay ni Jolie para kanyak. Iso anasken kanong ikalay sakon. Tamangan numaagaw ti sabali. Akasla ibagbaga na analaad ak laonay para kini Jolie. Oh, agtoy ti kape. Agkapeta. Agyaman ak, Julie. Oh, ket, kumusta tap apply matrabaho medyo bagyo? Orayak lang ti awag na. Naawat kan? Wen, orayak lang no kaano ak amang rugi. Ngam, agpabagyo ak inton bigat. Naindak kita antay pagabangak. Naskan adalusak pay. No kasta, umadayo kan. Sana bale. Tasi ka lang mati ay ayatak. Agyaman ak, Julie. Madandanagan naglaeng. Ta, umadayo ka maten. San mat nga dayo una iti bagyo Dua, wano talulaang nga oras ti biyahe. Sige ha, ket kanayon kan tulat ta sa rungkaran. Umayag mangyag itinateng. Wen Mabalin ka din agbayagak basi dito'y abay mo. Ha? Saan na bali? Saan tamot niyag puyat? Kaya't ko laang ti makisarsarita ken ka iti mabayag. O sige, no day tati ko nam. Ken mabalin ka din itulod kanto iti bagyo. Wen day talagayam. Nagsapa ka na nako. Nakadigos ka pa yan. Wenanang, paitulod ko ni Jolie iti bagyo. Aya, malakat agkapi ka pa'y nga ruda anak ko. Agar musar ka pa ya. Saanin nanang? Inna ko na di balay da Jolie. Tayo nagsukunan. Makikapiak tulat tayo jayan Alang araw, agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Ala, mangan kayo pa'y Agtugaw kan Dario, tamangan kayo pa'y. Sakbay ti panagbiyahe yo. Agyamanak, Nana Salome. Narigat ti agbiyahe nga awan karga ti tiyan. Iso amangan ta, Dario. Padayawan ta dahi tayo sagana ni Nanang. Saan abalit mas tisidaan niyo. Prito nga itlog, kan prito atarong. Sakat adapay daeng. Sakay to agkapay. Mayat daytang. Nana. Agyaman nagtenraman da kita armusar. Abarok. Tamok mat amasapa ka nga umay. Ala, agar musar kayaw. Nay, si kamot day tamasabat ko, mangkaloy. Mapan ka ijay garden niyo. Wendura. Si Kangay, sa dino ti papanam. Inakmat sa rungkaran adag itimula ni Dario ijay garden may. Kastaya. Nasapada nagbiyahe itay. Itulod ka no ni Dariaw ni Julie. Nga road. Ala, saan tayo nakumuntra iti ayan-ayat da? Tamakita katawan mo ti parikot kadakwada. Ngamen agin innayat da. Kawan Iso nga ita. Awagan kan iti abalayan. Anya? Si kamot, di dapay mo't nagkalay sa. Misumot lati turong na abalayan. Sa bagay, Alangarudan. Tain na kon ije garden may. Wal na balayan.
Tainak matan ijay garden ti anak ko. Aday ta. Kadalos kan diti pagabangam, Julie. Wen nga, Rod. Ngam, saan ka pa yung agsubli ijay lugar tayo ita, ha? Tulungan nakpay agumatang iti dadduma masapsapul ko. O sige, no day tati ko nam. Adamot t-shirts ko dita. Ikan kan iti pagsukatam. Sige, no day tati ko nam, Julie. Dua kayo kading agnanaad ditoy? Saan tata? Siyaklaeng. Kasta kadi. Agasawa kayo kadi. Saan tata? Agayan ayat kami. Sige, awanan ti makunag. Ti importante kanyak. Kaya't na itedyo ti 2 bulan nga advansyo. Tata? Agsigsigurado aklang, tamuyo metten. Ado ti manglukloko itapanawan. Itarayan da ti abang da. Saan nakakasta, tata? Sige, awanan ti makunag. Basta ti kayat ko, saan amadili ti panang itedyo iti abang yo. Kat kasano, Julie? Agsubli ako ni lugar tayo. Agmay-maysakan dito eh. No kasano, mangkita akton iti kadwak nga agabang. Ay, dakkel sa unay ti abang dito eh. Amangan no jak kabailan abayadan. Tumulong akto. Saanen? Kababain mo't kan ka. Anya nga iti pagbainam, kat agayan ayat tamatan. Sige. Adakan ka dayta. Kasano nga, Rod? Julie, ina ko na. Kailiw kan to. Uray siya ka. Kailiw kan to. Julie, I love you. I love you too, Dario. Kat kasano nga yan ako? Nakita mo't laang ti pagabangan ni Julie. O nanang, tinulungag pa yung amin ang nagisimpa ka dagiti gargaret na. Iso nga'y taakla nga nagawid. Alakot, sana bali Tinasken kat natulungam ni Julie. O nanang, sige nanang, tayo nakagpules. Tayo nakijay garden ko. Ay saanon? Aginanakakit din. Adda ijayan ni tatang mo. Ison tinapan nagsibog kadagiti natang. Nanang, Iso nga aginanakakit din anak ko. Intun bigatan amapan ka ijay garden. ni Jerry to masidig dito yan kung agsibsibog Anya nga Dario. Kano nga itikalay sayo ka ni Julie? Lalay nga ma. Nariga tayo. Amangan lumagaw ti sa bali. Uy, Dario. Hindi ka ko mamasaksaktan. Ang silang ngamin. Anya silang, Jerry. Kaslasan kay nga bagay. Anya? Sige, inakon pare. Inak matagsibog iti garden ka. Anyan ti panagsasaw ni Jerry. Makapasair. Sana ba ni? Jaklatan italtalat. Kat, kumusta ngayon ni Julie, Dario anak? Manumutin abulan ti kaadda na ijay bagyo. 8 abulan na ijay nanang. Kumusta nga iti trabaho na? Nasaya at mahit nanang. Agpabagyo ag inton bigat nanang. Ta inak-ikan iti patatas. Ay katuan anak ko. Dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have Yamot. dialed is either Itay pa yung awagak ni Julie. Jack makontak ti cellphone na. Di pa text back mat. Anya nga tan tinapasamak kin ko na. Long biyahe. Sana ba ni? Maamuwak tumutlaan. Apaman ang makasangputak iti pag-abangan na.
Itay pa nagtuktuk-tukak. Awan mangilukat. Domingo mat ita. Kat awan trabaho ni Julie. Ni, kan saan mat anak akandado to'y ridaw? Julie? Julie? Ha? Julie? Anya tinapasamakan ka? Nagbayag mo nga ilo katiri daw. Masakit ka di? Sana mabalin asumrak ka dito'y dagos ko, Dario. Ni, apay. Sweetheart, sino ka di tayo kasarsaritan? Lalaki ti kadwam. Sino day ta lalaki? Kaayan ayat ko. Sweetheart, Anya? Wen, iso sorry, Dario. Nga mas ay ayatak ni Raul. Iso tinakariknak itinagpay do mga ayat. Iso sorry. Julie, Pumanaw kan. Katlipatan na kon. saan? Saan na pudno daytoy? Saan? Pumanaw kan. Saan? Saan na pudno daytoy? Saan? Anya, ipadawat mo kanyak day takagudwat sa ako apatatas, baro. Wanan. Kukuha mo kita. Ay apay ngay. Ay alakot, bayadak latan, barok. Saan na? Tagawid ako ni Jilo Garmi. Pasarabok ko madayta iti kayan ayat ko. Diyak ngamin, nadanon iti dagos na. Iso ako kuha mo, nana. Kasta aya. Ala, kat agyaman ak ngarod, barok. Agyaman ak unay. Nanang. Nanang. Ay, sus anak ko. Apay ngay, asim mangpot ka na barbartag. Nay, apay, anya ti pagkaskas ta aam Daryo. Kunak man no inton bigat pay laang ti sangpot mo. Sukat na kun ni Julie, nanang. Anya? Adto'y tinudels, anak ko. Ag noodles ka, tapno mapudutan tarusok mo. Nanang. Ala, bumangon ka ditan. Takalpasan nga agar musar ka. Inkanto, ijay garden mo. Kan saan kan ama pan agbarbarta ka? Wan, nasakit tinapasamak. Ngaman niya nga rod ngay, anak ko. Aklunem ti amin. Asaan na kan nga ay ayatan ni Julie. Ala, bumangon ka ditan, tag noodles ka pa'y. Taing kanto matan ijay garden mo. Saan mo abaybay antimulam, anak ko? Apa nga may kaditi pagsibsibugak, Jerry? O may nakadimanin kang tiyawan? Saan? Pari Dario. Sorry ngamin. Kanayon ka akantsawan iti kalabas. Ngamita lang ama ami iris ko, ama kapasayar gayam dagiti magbagak. Sorry talaga, Pari Dario. Kan makipagladingit aken ka. Gaputain sukat nakakanugayam ni Julie. Pudno day ta, pare. Isumot lagayam agbarbartak ka. Gan pare, saan mo unay arik naan? Isikamot lati kakasino kasta. Ado di ta ababay. Jerry. Baybayaan mo ni Julie, pare. Uwan, Jerry. Namiris ko ti kanayon mo idi nga ibaga kanyak. Uwan ti kan kantsaw mo kanyak. Ha? Asilang ti relasyon mi kini Julie.
Gaputan na pintas unay para kanyang. Dario. Pudno day ta, pare. Iso nga ita. Nakakita siguro ni tinataer. Iso nga insukat nakmeten. Iso nga awan sa baling raramidag. No diti mga aklon, iti amin. Aging gaita, Mr. Lonely, ket aglidlidayak pa naimbag nga oras kada kayoan.